reka banyire basuze mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukunda neza Media TV twizere ko mumeze neza cyane aho muri hirya no hino hatandukanye. Nizere ko mwana amaze gukora subscribe kugira ngo amakuru yacu rwose ajye bageraho neza 5 kuri 5 mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Twihuta cyane rero hari amakuru tugezeho kano kanya avuga ko ibintu byongeye kuba cyane Kisangani nyuma yuko M23 yitwitse ikibuga cy'indege cyaho ndetse ubu ngo urugamba rwahinduye isura rwongeye kuba imberenge. M23 muzi ko bari kugenda bayisatira nayo mu gice cya Rubaya ariko nayo ikaba namaze gushinga urukuta ruhambaye cyane kurusenya bikaba byarabaye ikibazo ku gisirikare cya leta Kongo FARDC. Rero hari amakuru atunguranye hafi aho ngaho ndetse muri teritwari ya Masisi rwose ndakubwira uko ibintu byifashe muri aya masaha ahitwa Nyabyondo ntabwo byoroshye. Rero hari amakuru avuga kuri Wazalendo muri Uvira naho hatunguranye amakuru ndetse n'ibitero bya FARDC birakomeje muri Kivu y'Amajyepfo Iminembwe. Amakuru yandi kandi akavuga ko rwose kugeza ubu ngubu M23 yasohoye icyo twakita nk'itangazo ry'uburakari ry'umujinya ndaza kukubwira ibyaryo ndetse n'andi makuru agiye atandukanye akomeje kugenda avugwa hirya no hino uko ibintu bifashe. Ese nyuma yuko M23 ikigo cya gisirikare cyayo kirashweho bikomeye cyane Irumangabo kugeza ubu Rumangabo ibya bite irimo nde ubu aya masaha na aya makuru kugenda avugwa aho ngaho Irumangabo. Urumva ko rero umuriro ukomeje kugenda waka impande n'impande ahantu hose hagiye hatandukanye. We gusa icyo usabwa no kuba uri hafi yacu kugira ngo aya makuru tuyatangirane tuzane kugenda dusozanya ubundi wumva uko ibintu biteye nuko ibintu byifashe. Reka twinjire muri aya makuru hanyuma na amakuru tugomba duhere Kisangani. Ikisangani ku mugoroba wo ku cyumweru nibwo ku munsi w'ejo nyine nibwo M23 yaharashe bikomeye cyane itwika icyo twakita kibuga cy'indege cyahariya cyitwa Bangoka muri Kisangani n'ubundi mu mujyi. Byabaye nkaho M23 ibatunguye cyane kubera ko M23 bagiye bumva rwose ikibuga cy'indege cyarashweho mu buryo nabo batari biteze. Na ahantu hari yarinzwe n'abasirikare benshi cyane bo ku ruhande rw'igisirikare cya leta Kongo FARDC hari amapatrule hari iki ariko byaje kurangira ikibuga cy'indege kirashweho batangira kwikangamo kugeza bire nubwo ataratangazwa ngo abantu baba barahaguye abantu na SN abahe ariko kandi amakuru akomeje kugaragaza ko urugamba byatumye ruhindura isura ndetse ngo isaba n'inama yitaraganya ahanga Ikisangani yahuje abayobozi bakuru mu ngabo za leta Kinshasa zikorera hariya Ikisangani. M23 rero kugeza ubu ntacyo iratangaza mu buryo bweruye biri kubera hariya ariko kandi amakuru yamaze kumenyekana yuko ari yakoze operation idasanzwe yo kugira ngo ibatungure irase hariya. Ibi rero byaciye igikuba mu ngabo za leta Kongo FARDC ku buryo kugeza ubu bari kwitana ba mwana kuba babererekeye uwo bari kuvuga ko ari umwanzi nyine bashaka kuvuga M23. Byatumye rero kugeza ubu ngubu leta Kinshasa batangira gutekereza gushyiraho ingamba zikarishye cyane zo gukumira M23 mu kutinjira cyangwa se mudakomeza kurasa cyangwa se kugaba ibitero hano muri Kisangani. Ndetse kugeza ubu hari icyo cyuko M23 isaha n'isaha yakandagira muri uyu mujyi kandi kaba yawufata cyane ko yagaragaje ko ifite imbaraga ubwo yafataga indi mijyi komakomeye ntago ari wo mujyi wa mbere yafashe centre ya Masisi, yafashe Sake, yafashe umujyi wa Goma, yafashe umujyi wa Uvira, yafashe ndetse n'umujyi wa Bukavu nubwo Uvira aho yaje kuharekura ariko ntago harikuye ku mbaraga azigisirikare cya leta yaharekuye ku mpamvu za politike. Rero nahangaha baravuga bati umuntu agenze gake M23 isaha n'isaha yahakandagira. Rero byongeye no kwereka igisirikare cya leta ko M23 ishoboye kuba ashobora guhindura urugamba isaha yari yose kuko ubundi bari bamaze iminsi bagenda bayigabaho ibitero bikomeye cyane. Ndaje nabigarukeho hano i Masisi ariko yerekanye ko M23 ishobora kuba yakora igikorwa gihambaye mu rugamba uko byagenda kose. Reka rero tute tunava ahangaha mu by'ukuri ndetse ariko tutarahava nakubwira ko kugeza ubu muri aya masaha amakuru ahari ari uko kino kibuga cy'indege cya Bangoka cyamaze gufungwa, nta ndege iri guhaguruka, nta ndege iri kuhaza. Mbese byabaye nk'icuraburindi kugeza ubu nta gikorwa kiri gukorwa ku kibuga cy'indege cya Bangoka bari kugira ngo bategereze uko ibintu biza kurangira. Hanyuma ikindi twahita twababwira no gutatwerekeze reka twekeze muri teritwari ya Masisi. Imbere ko nkubwira amakuru agezweho i Nyabyondo reka nkubwire ko M23 afashe ingamba
zihambaye zikarishye cyane zo kurinda umujyi cyangwa se igice cya Rubaya. Rubaya nta gace gasanzwe karimo amabuye y'agaciro cyangwa se ibirombe by'amabuye y'agaciro menshi cyane, kuko bivugwa ko hihariye 23% byakora utacukurwa ku isi yose uko yakabaye. Rero aha Rubaya M23 nyuma yo kubona ko igisirikare cya leta kiri kugenda kihasatira, kuko bamaze kuyirasaho bagira ahantu bita Ngungu, bayirasaho bagira ahantu bita Gasake, baragenda bagira mu bice bitandukanye hafi na za Murambi, aho hose ntago ari kure cyane n'ubundi ya Rubaya. Rero M23 uvuze ati turugarijwe cyangwa se turasumbirijwe, batangira gushinga urukuta ruhambaye cyane hariya rwose rwa gisirikare. Kugeza ubu rero igisirikare cya leta FARDC cyananiwe kurumena cyangwa se kurusenya ngo kibe cyakinjira Rubaya, kuko bari kwishakisha hasi hejuru bubi na bwiza. Ndetse amakuru navuga ko ngo bo mu gisirikare cya leta cyangwa se na coalition yabo abarundi wazarendo FDL ndetse na FARDC ngo bari gutekereza ko hano Rubaya ukuntu ngo hakomeye n'uburyo hameze muri iyi minsi, ngo nta kuntu haba hatari bamwe mu bayobozi bakomeye muri M23, bityo bakagambirira kugenda kugira ukureba ukuntu babahitana nk'uko bishe Lieutenant Colonel Wiringoma, umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare mu bihe byashize. Muzi ko bamwiciye hariya i Rubaya n'ubundi bakoresheje idrone. Rero amakuru kugeza bavuga ko FARDC yabuze ikikora, ndetse biri gusaba ko ari gukora inama kugira ngo arebe ngo basenya urukuta M23 yashyize hano i Rubaya. Reka twihute cyane tujye i Nyabyondo nayo amasaha mbabwira iyi nkuru, isasu ryabaye isasu cyangwa se umuriro urikomeje kugenda waka nk'uko amakuru tugeraho aturuka hariya abivuga. Amakuru avuga ko rero amakuru aho Nyabyondo ni agace kari kamaze igihe rwose katumvikanamo urusaku rw'imbunda cyangwa se imirwano, ahubwo ubona ko hari hatuje cyane, ko n'ubundi kari gasanzwe kagenzurwa na M23. Rero muri make rwose ibice byo muri Masisi birugarijwe cyane, M23 iri kugenda igabwaho ibitero byinshi cyane, umusubirizo rwose. Ibice birimo ahangaha za Nyabyondo naho hagezweho, ariko kandi hari amaze iminsi hagabwa ibitero za Kinigi, za Kaniro, za Ngungu, za Gasake, mu bice bitandukanye za ahangaha rwose za Bufumando ya mbere, Bufumando ya kabiri, za Nyakigano, za Burora, za Zingati, za Mitimingi, za Kawere, za Cyugi, za Gatoyi. Aho hose M23 iri kugenda igabwaho ibitero umusubirizo, atari naho gusa na hafi yaho no muri Karehe ahantu rwose nka za Ziraro, aho ngaho muri groupe ma Ziraro, aho ngaho hari ibitero bikomeye cyane by'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ndetse munazi ko hari ibice bimwe na bimwe bagiye birukanamo M23, ariko nayo ikagenda ibyisubiza mu buryo butandukanye, ibirukana nabi cyane, kuko nahangaha biri kuvuga ko Nyabyondo M23 imaze kuhasiga abarundi cyangwa se n'abazarindo bamaze kuhasiga umutwe ari benshi cyane, nk'uko amakuru tugeraho abivuga. Bikanavuga ko habashwa ko harimo n'abofisiye bagera muri 2. Rero reka tubabwire ko ibyo rwose birikomeza kugenda biba, mu gihe nanone andi makuru avuga ko ejo rwose ibintu byabereye ahantu bita Irumangabo ni ibindi. Irumangabo hari ikigo cya gisirikare, murabizi ni naho hatorezwa abasirikare batandukanye bo muri M23 bajya ku rugamba. Ndetse ahangaha mbere yuko M23 ihafata cyangwa se iki kigo cya gisirikare cyari gisanzwe n'ubundi ari ikigo cya gisirikare cy'ingabo za leta ya Kongo FARDC, ariko hanakorera za FDLR. Rero M23 ubwo yabyutsaga urugamba mu hantu yafashe ku ikubitiro n'ahangaha za Rumangabo, hafi yaho za Rugari, za Canzu, za Runyoni, za Cengerero, aho hose M23 nibwo yafataga, nibwo nafashe hano bita Irumangabo. Ejo bayakijeho umuriro, bayigabaho ibitero bikomeye cyane birimo na drone, ndetse M23 agerageza kwisubiza inyuma ariko mu buryo butari bworoshye na gatoya. Kugeza ubu rero muri aya masaha haratuje nta kibazo, ndetse umuyobozi muri M23 cyangwa se guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru ashyizweho na AFC M23 witwa Bahati Erasto Musanga yarahasuye aganira n'abantu baho, abaha ubutumwa avuga ati mutuze mwihangane, ntabwo ibingibi bikomeza kugenda biba, turakomeza kugenda ducunga umutekano kandi tubarindira umutekano mu buryo bugiye busesuye. Ndetse avuga ko yamaganye byimazeyo ibitero by'ingabo za leta cyangwa se na coalition yabo bikomeje kugabwa mu bice bitandukanye birimo n'ibituwemo n'abaturage, ndetse anakomoza biri kuba kumaze iminsi biba iminembwe, ibitero bya za drone biri kugabwa umusubirizo bikica abaturage ndetse bigahitana n'ubuzima bw'amatungo n'ibindi bitandukanye. Aha rero Musanga avuze ko M23 ifite akazi gakomeye kandi ko igomba kugakora uko
uko byagenda kose ko kurengera abaturage ndetse no kurwana urugamba yiyemeje rwo kugira ngo umutekano n'amahoro mu burasirazuba bwa Kongo bizagereho bigerweho uko byagenda kose. Ndetse n'uwitwa Manzi Wiri nawe ni guverineri wungirije hariya muri Kivu y'Amajyaruguru, nawe yatangaje ko ababajwe cyane no kuba igisirikare cya leta gikomeje kugaba ibitero mu bice bituwemo n'abaturage, ariko kandi ko yihanangiriza icyo gisirikare ndetse akanagiha umuburo ko M23 itazabyihanganira uko byagenda kose. Rero reka tubabwire ko rwose kugeza ubu ngubu n'ubundi amakuru aturuka mu bice bigiye bitandukanye hano muri Kivu y'Amajyepfo agaragaza ko hano iminembwe hongeye kugabwa ibitero bya za drone. Ni amakuru mwaje kugenda nshakira kugira ngo umenye uko ibintu byifashe hariya i Gakenke, menye ngo byarangiye gute, ese hari abahaguye. Hanyuma andi makuru aravuga ko twerekeje Uvira, ni amakuru aturuka mu gace kitwa muri Uvira nyine agace kitwa Ruvungi, aravuga ko abarwanyi ba Wazalendo bakoreraga muri duce twa Ruvungi n'ahandi hahegereye mu kibaya cya Ruzizi cyangwa se muri Pendura Ruzizi, na hamaze iminsi n'undi havuye abarwanyi ba M23 hano za Ruvungi, hano za Mutarure, hano za Sange, za Kabonambo. Muzwe M23 imaze iminsi ihiviriye rwose ikigira mu bice bigiye bitandukanye, nabwo hahise hakurikiraho imirwano ikomeye cyane itoroshye. Aha rero muri Ruvungi ngo Wazalendo bari kuhava bakerekeza ahantu bita Runingu, bavuga ko ngo ariho bagiye kugenzura bava hano mu bice bya Ruvungi. Muzi ko hashize n'iminsi igisirikare cya leta kivuga ko kidashaka Wazalendo mu bice by'imijyi, ahubwo ko bakwiye kujya mu bice bitandukanye byo muri biri kuberaho urugamba, cyangwa se bakajya kure cyane y'ibice byo mu mijyi. Bikanavuga ko ngo ahangaha usibye kuba ngo bari kuhava ngo haje no kumvikana imirwano aho za Runingu, ngo Wazalendo yakuzanyijeho n'igisirikare cya leta mu gihe cy'umwanya mutoya ejo. Ibyo bapfa rero nta bindi muri iyi minsi, nuko aho Wazalendo bari kuyikura idashaka kuhava, ahubwo ko ishaka kuhaguma, kuko itangaza ko ngari kugira ngo FARDC yikubire inyungu ubundi yirukane Wazalendo, ndetse no kugira ngo ishore Wazalendo ku rugamba yonyine ije kwapfira, nyamara bakatanyama cyangwa se ba FARDC bisigarire inyuma gusa batagiye ku mirongo y'urugamba. Ibyo rero bakabipfa bakarasana bikomeye cyane, ndetse binavuga ko haba hishwe nanone umucanshuro, ariko nta makuru nkiri gutoza kugira amenye kuri kwayo mbaho nyabahe yizewe. Ntabwo rero bwa mbere havugwa abacanshuro muri iyi ntambara cyangwa se muri iyo nkubiri, kuko n'ubundi mu minsi ishize Uvira nabwo byaravuzwe hagati ya Wazalendo na FARDC barasana ko ngo baba barahaguye bagera muri 3. Rero nguko uko ibintu byifashe, biravuga ko mu ijoro ryo ku munsi w'ejo nibwo mu masambiri nibwo abaturage bo muri Runingu batangiye kumva urusaku rw'amasasu menshi aremereye, ibintu byateje ubwoba cyane n'ihungabana rikomeye mu baturage bari basanzwe bafite impungenge n'ubundi z'umutekano wabo. Amakuru y'ibanze akagaragaza ko ayo masasu yabaturukaga ku barwanyi ba Wazalendo bari batangiye kugera muri ako gace baturutse i Ruvungi ndetse n'ahandi. Urumva ntabwo ibintu byoroshye na gatoya. Amakuru atugeraho mbere ko tuya mu ntambara ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibiri gutangazwa n'abagabo batoroshye bakomakomeye, reka tubanze turebere hamwe iby'amakuru avuga ko inyubako ya White House ikoreramo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika iheruka kuraswaho bikomeye cyane. Hanyuma ni inkuru ubundi yatunguranye cyane yavuzwe ku munsi w'ejo bundi, ariko ikomeje kuvugisha abantu n'iyi saha. Byagenze bite? Ni ukuvuga ngo amakuru avuga ko ubundi ku mugoroba ku itariki, reka tubanze dusubire inyuma, no kuvuga ngo mbere ko tugaragaza ibigezweho ubu ngubu, ku mugoroba ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatanu 2026, urumva nibwo ubundi umuntu witwaje intwaro cyangwa se twaje imbunda yarashe ku bashinzwe umutekano bari hafi y'inyubako ya White House ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine ikoreramo Perezida Trump. Bituma rero abapolisi benshi bahurura ndetse baratabara cyane, ariko uyu mugabo waharashe nawe baza kumurasa, kugeza ubu ngubu nta kiruho yashizemo umwuka. Urwego rw'ibanga rwa Amerika US Secret Service ni urwego rushinzwe ubundi kurinda perezida, rukaba rwatangaje ku mbuga nkoranyambaga ko uwo muntu warashe yamaze kwicwa nawe atakiriho, yabiryojwe. Itangazo rikaba ryagiraga riti abapolisi bo mu rwego rw'ibanga basubije amasasu barasa ukekwaho icyaha, yajyanywe mu bitaro by'akarere ari naho yaje gupfira. Kugeza rero nta makuru yatanzwe ku byerekeye uwarashe, ku bashinzwe kurinda perezida, ku bashinzwe kurinda iyi nyubako.
nk'uko inkuru dukesha WDW ibitangaza. Umwe rero mu bashinzwe umutekano utashatse ko amazina ye atangazwa cyangwa se ashyirwa mu itangazamakuru yabwiye abanyamakuru ko ukekwaho kuba yari hafi y'ikibazo ngo yari afite ikibazo ngo ngakekwaho kuba yari afite ikibazo cyo mu mutwe kandi mbere yigeze guhabwa amabwiriza yo kuguma kure. Amakuru kandi akavuga ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarari muri White House igihe ibyo byabaga, yari ahari ndetse ntabwo bizwi niba ari we bashaka kwica cyangwa se kwivugana, ariko muzi ko muri iyi minsi politiki yo muri Amerika itarimo iri kuvugwamo uruntu bigendanye n'intambara Iran irimo na Amerika, aho bavuga ko ngo hari abatumva neza ibikorwa na perezida Trump, ariko muri Amerika murabizi yuko bigendanye no kurasa mu buryo bugiye butandukanye ibyo ngibyo birasanzwe, ntabwo byaba ari bishya, usibye ko muri iyi minsi nyine kubera ko hari intureka cyangwa se hari politiki iri kwigaragaza hirya no hino bituma abantu bashaka kugenda babihuza byose ibigendanye n'ibiri kuba hagati ya Amerika na Iran, kuko no mu bihe byashize muzi ko hari abagabo bagiye begura mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari abagiye batangaza ko badashyigikiye perezida Trump kuri social media cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, bityo rero bakavuga ko no kuba ashobora kuba inyubako akoreramo yaraswaho bitari igitangaza, bishobora kuba byaba ari politike, bishobora kuba ari umuntu ufite ikibazo cy'umutwe w'amugani, bishobora no kuba ariko kandi byaba ari bisanzwe by'abakora nk'ibyihebe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko birasanzwe barahari. Hanyuma ubwo ngubwo nakanyuze muri tujye rero n'ubundi kurebana n'ibiri kubera hano ku isi yo mu burasirazuba bwo hagati. Ikibazo kiri kuvugwa nta kindi ni intambara ihanganishije Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Ibiri kuvugwa kandi nta kindi ni umuhora Hormuz wakomeje guteza ibibazo kuri ubu, ndetse Iran ikaba yarashyizweho itsinda rishinzwe gusoresha ibyambuka byose kuri uyu muhora wa Hormuz. Hanyuma rero kugeza ubu perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko yategetse abari mu biganiro na Iran kutihutira, urumva icyo kintu, kutihutira ibyo kugirana nawe yo amasezerano, ahubwo we avuga ko buri ruhande rugomba kubanza gufata umwanya we kwemeranya niyo yakubiyemo cyangwa se bikubiye muri aya masezerano. Ibitangazamakuru bitandukanye nka Al Jazeera, BBC, za New York Post bose banditse ko amasezerano ari kuganirwaho ashobora kuba arimo agahenge k'iminsi igera kuri 60, nubwo kugeza ubu bitarashyirwa ahagaragara, bati birashoboka neza cyane ko haba harimo agahenge k'iminsi 60. Hakaba kandi harimo ikibazo cyo gufungura umuhora wa Hormuz, nabyo bikaba biri ku murongo. Hanyuma hakaba harimo n'ikindi cyo kongera kuganira kuri gahunda ya nucleaire ya Iran. Muzi ko Amerika mu byo ishyira imbere isaba cyangwa se ibyifuzo byayo muri biganiro ari gusaba Iran ko yahagarika ikoreshwa rya nucleaire. Iran nayo ikavuga iti ntabwo icyo cyifuzo gishoboka rwose, muvuge muvuyaho uko byagenda kose, uko mwabigenza kose, kubera ko ntabwo dukoresha nucleaire tugamije gukora ibibi, ahubwo nucleaire birasanzwe kandi namwe murayikoresha, ahubwo ikibazo ntabwo twumva icyo ari cyo, mufite impamvu za politike mushaka kutwegekaho mukanyura mu kubeshya ko dukoresha ibijyanye na nucleaire. Rero mu butumwa Trump yashyize kuri Truth Social yavuze ko ibiganiro bigeze heza rwose, habigana ari heza, ariko ko buri ruhande rugomba gufata umwanya rugasuzuma niba ibyo rushaka ari byo biri gukorwaho. Hanyuma impande zombi, yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba Iran, bose bakemeza ko bemeje ko ingingo nyinshi zaganirweho zikizera ko vuba cyane amasezerano azaba yagezweho kandi bazayasinya. Ariko ibingibi bikaba ari amagambo ya politiki, niko bamwe bari kubisesengura, kuko baravuga bati se niba Iran ikubita urutoki kurundi ivuga iti ntabwo ibyo Amerika ishaka byanga byakunda twabyemera, keretse yemeye nayo gukuraho ibihano by'ubukungu, urumva Amerika nayo kandi ikavuga iti mu gihe cyose Iran ibyo tuyisabe itabyemera, natwe ntabwo twakandika, ntabwo twasinya kuri ruriya rupapuro, ahubwo twakomeza kwatsa umuriro kuri Iran. Iran nayo iti nta kibazo, tuzirwanaho, tuzakomeza kurwana. Rero ibiri gutangazwa n'izi mpande ko bari mu nzira nziza, hari kubibona nk'ahari amagambo ya politike y'amareshya mugeni cyangwa se yo gushuka abatuye isi ko ibiri kubera hariya mu burasirazuba bwo hagati byagiye gutanga agahenge, nyamara ahubwo aribwo urugamba rwaba rugiye gutangira. Rero umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga yitwa Marco Rubio, ari kumvikana cyane muri iyi minsi mu itangazamakuru kubera ko ni byinshi biri kumuhuza naryo, cyane ko nyine hari kiriya kibazo kiri
cyo cya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibigendanye n'uriya muhora ndetse na nucleaire ndetse n'iriya ntambara ikomeje kugenda ivuza ubuhuha. Rero uyu Marco Rubio ubwo yari i Delhi mu Buhinde yabwiye abanyamakuru ko hari ingingo zikomeye zigomba kuganirwaho kugira ngo bafungure inzira cyangwa se umuhora wa Hormuz, hanyuma banabone kuganira ku bijyanye n'ingufu za nucleaire. Nyamara hari n'abavuga bati Amerika ibigendanye n'umuhora wa Hormuz nibyo biri mu bya mbere bibahangayikishije cyane, nubwo bo bashyira imbere cyane ibyo bashyira mu itangazamakuru ari nucleaire. Amakuru rero akavuga ko Amerika yo iri kuvuga ko Iran itagomba gutunga intwaro za nucleaire, mu gihe Iran yemeza ko izo itunze zigamijwe gukoreshwa mu buryo bwiza bwo guteza imbere abaturage atari zo guteza akaga abatuye isi. Intambara ya Iran na Amerika ubundi na reka mbanza mwibutse ko yatangiye ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri cyangwa se kwa Gashyantare 2026. Rero imaze kugira ingaruka zikomeye cyane rwose, zirimo no gufunga uyu muhora wa Hormuz wihariye, ubundi ibihambukiro bikomoka kuri peteroli bigera kuri 20%, abandi bakagabana ibisigaye, ibindi byambu bikagabana ibisigaye. Rero reka tunyarukire ku byatangajwe na Iran. Ntabwo kugeza ubu Iran noneho ikintu kiri kugaragara cyo muri iyi ntambara, ntabwo Iran nayo iri guceceka. Amerika iravuga ariko na Iran igasubiza ikavuga. Iran ubu yavuze ko ibiganiro biri kuba hagati yayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byageze ku ntambwe nziza ku bibazo byinshi, ariko ishimangira ko amasezerano ya nyuma ataragera hafi gusinywa. Bati ntabwo tutwabeshya, ntabwo amasezerano ari hafi gusinywa. Rero umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran uyu yitwa Esmail Bagaye yavuze ko hari aho impande zombi zimaze kumvikana, ariko ko hari kiri ibibazo bikomeye cyane bisaba ibiganiro byinshi kandi ko bizasaba n'igihe. Perezida wa Amerika Trump akaba nawe yari yavuze ko ibiganiro biri kugenda neza kandi mu buryo bwubaka, ariko agasaba ko hatabaho kwihutira gusinya amasezerano ataranozwa neza nk'uko nayo maze kubikubwira. Bati ni ukureba impande zombi niba ibyo dushaka biri kugenda bigerwaho kugira ngo ikibazo kizabashe gukemuka mu buryo bwizewe cyangwa se mu buryo bw'amahoro muri rusange. Hanyuma rero kugeza ubu ngubu kandi nanone ikindi nanone cyatangajwe n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga uyu Marco Rubio, nuko yanavuze ko hari proposal ubundi ikomeye cyane, ngo hari proposal kandi ngo ifatika iri ku meza mu rwego rwo gukomeza gushaka amasezerano na Iran. Ashimangira ko Perezida Trump atazemera amasezerano mabi. Bati proposal hari no kugira ngo ibyo Amerika isaba byose bibe byagerwaho, mu gihe bitagerwaho ababahuza babemerere niba bashobora gukomeza guhangana. Ibyo rero ni bigaragaza ko Amerika iri gushakisha intambara ahubwo bubina bwiza, kuko Amerika ntabwo iri kwemera ko Iran yayisuzugura ngihe amenyo y'abasetsi. Rero Trump yavuze kandi ko rwose ha ikipe ye amabwiriza yo kutihutira kugera ku masezerano nk'uko yamaze kubikubwira. Hagati aho ahubwo Kongo kugeza ubu ngubu ahubwo icyo ndi kubona cyo nuko n'ubu ngubu ibiganiro birakomeje, kuko muri ibiganiro nabwo banatangaza ko ngo ibiganiro bigomba gukomeza kandi kagenda hinjira muri ibindi bihugu bitandukanye bigomba gufasha impande zihanganye kwiyunga cyangwa se guhagarika intambara ndetse no kuba bafungura umuhora wa Hormuz. Ikindi nakubwiraga nuko na Minisitiri w'Intebe wa Pakistan hari icyo yatangaje, ni umugabo witwa Shehbaz Sharif. Uyu we yavuze ko ibiganiro by'amahoro biri kugenda neza, biri mu cyerekezo cyiza, mu gihe hari icyizere gishya cyo guhagarika intambara iri hagati ya Iran n'abo bahanganye, ubwo ni ukuvuga nyine Amerika na Israel. Rero akavuga ati twakomeje kubagezaho ko ibiganiro bizajya bigenda, atari ko aho bigeze uyu munsi biri kugenda neza. Hanyuma ikindi nakubwira kandi nuko nubwo bimeze bityo, witwa umugaba mukuru w'ingabo za Pakistan ushinzwe ibiganiro by'amahoro yitwa Asimi Munir, we ari mu ruzinduko mu Bushinwa hamwe na Sharif. N'uyu mugabo nyine nari maze kukubwira wa Pakistan witwa Shehbaz Sharif bari tayari bari mu ruzinduko cyangwa se mu rugendo mu Bushinwa. Ubushinwa nyamara muri iyi minsi bufite ijambo rihambaye cyane mu biganiro cyangwa se mu biri kubera mu burasirazuba hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel ndetse n'ibihugu bitandukanye byo mu burasirazuba nyine bwo hagati. Aho rero ukabona ko Ubushinwa ari perezida wa Uburusiya Putin yanyarukiyeyo, Perezida Trump yagiyeyo,
ndetse n'aba bagabo bakomakomeye nabo bakaba berekejeyo, ibigaragaza ko Ubushinwa bufite ijambo rihambaye. Ubundi cyane cyane muri politike, iyo igihugu kirimo kigaragaza kwitonda cyangwa se kudapfa kuvuga byinshi gitangaza, bagifata nk'ikinyamahoro mu buryo butandukanye. Ni nayo mpamvu ubona Katari usanga ariyo muhuza mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi biberamo intambara n'amakimbirane. Rero n'Ubushinwa nubwo nabwo buvuga muri politiki inahambaye cyane ndetse bunajya bunishora no mu ntambara, ariko ntabwo bukunda kujya ku karubanda ngo butangaze ibikorwa bitandukanye by'intambara, umujinya, ibiki, bigatuma rero hari abashobora kuyiyumvamo ku mpande zigiye zitandukanye. Kuko niba Trump yaragiyeyo, Uburusiya Putin akajyayo kandi batajya imbizi, byerekana yuko Ubushinwa bufite uburyo bufatwa mu ruhando mpuzamahanga. Rero nuko nguko ibintu biteye. Ntabwo kandi nabura no kukubwira ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Oman yitwa Badri bin Hamadi Ali Busaidi, nawe yagiranye ikiganiro kuri telefone n'ushinzwe politiki n'ububanyi n'amahanga mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi European Union, yitwa Kaja Kalasi. Baganiriye ku bibazo by'umutekano n'iterambere ryo mu karere. Birumvikana ko mu byo baganiriyeho hataburamo ikibazo cya Iran n'umuhora Hormuz. Rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yanatangaje ko abayobozi bombi bashyigikiye ibikorwa byo kongera gufungura urujya n'uruza rw'amato mu nyanja ndetse cyangwa se umuhora wa Hormuz, no kugabanya umwuka mubi uri mu karere, by'umwihariko hagati ya Iran ndetse na Israel. Banaganiriye ku mubano n'ubufatanye busanzwe buri hagati y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nk'uko minisiteri yabitangaje. Ibi rero bije nyuma y'uko mu minsi ishize Marco Rubio cyangwa se umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga aganiriye na bamwe mu bagize bo mu bihugu by'i Burayi, ariko atari muri uyu muryango, ahubwo bagize umuryango wa OTAN. Ariko hari ababisanije kuvuga ko ari imiryango ishaka kuba imwe ukuntu, nubwo Uburayi na Amerika bitandukanye. Aha rero kuko OTAN nayo bari baganiriye, ariko bifitanye isano n'ibyo muri Iran, ariko Amerika yarajyanye ikintu kivuga ngo kuki iyi OTAN cyangwa se NATO idashaka kuza gufasha Amerika mu kibazo barimo cyo guhangana no kurwanya ikorwa rya nucleaire kuri Iran, ndetse no guhagarika ibikorwa bitanga by'iterabwoba bya Iran no gukorana n'imitwe yitwara gisirikare cyangwa se bavuga ko ngo ari imitwe y'iterabwoba. Ubwo bashaka kuvuga nyine za Hezbollah, za Hamas ndetse na imitwe ya Houthis. Ubwo rero bo baraganiriye, budakeye kabiri tubonye ko uyu mugabo cyangwa se Oman nayo yatakayemo, niko twavuga, nayo ijya muri ibyo biganiro. Ubundi abingibi rwose biragaragaza ko politike muri intambara koko nk'uko abantu babivuga irerekera cyane ku bukungu kurusha ibindi byose. Kuko hari abari kuvuga ko impamvu izi nama ziri kugenda zibaza hato na hato ari uko ibihugu biri kubona ko hari biri kubyungukiramo byonyine, kuko kuba umuhora wa Hormuz ufunze, hari ibihugu biri gucuruza ibikomoka kuri peteroli, ibyayizigamiye cyangwa se bisanzwe biyifite mu buryo biyibonamo buyoroheye. Hanyuma hakaba ibindi byo byumiwe byabuze uko byinjiza bitewe n'uko umuhora Hormuz ufunze. Rero bakagenda habibigana kugira ngo n'aba bandi batari gukora nabo barebe ko nibura bazanzamuka cyangwa se uriya muhora wafunguka, bakongera nabo bakajya ku isoko mpuzamahanga ry'ibikomoka kuri peteroli. Iyo mpamvu nyamukuru nayo irimo. Ntabwo bavuga ko ari ugushakira amahoro abo mu burasirazuba bwo hagati gusa, muri rusange. Reka tunababwire ko rero tugaruka gatoya mbere y'uko nsoza, mbabwire ko muzi ko nubwo ibintu bimeze gutyo mu burasirazuba bwo hagati, ariko hari intambara muri iyi minsi ikomeye cyane iri guhanganisha igisirikare IDF cya Israel ndetse n'imitwe y'Abahouthis, imitwe ya Hezbollah, imitwe ya Hamas. Ariko intambara ikomeye cyane iri kubera ahantu bita Lebanon. Ahangaha hari umutwe witwa Hezbollah. Rero igisirikare cya Israel IDF kiri kuhigisha uruhindu cyangwa se kiri kuwukubita hasi hejuru, bari kugaba ibitero umusubirizo. Rwose amaze gupfa abantu benshi cyane muri iyi minsi itarenze n'icyumweru, ababarirwa mu bihumbi 10 bamaze kwicwa, bamaze kugira ingaruka zitandukanye. Abarirwa mu bihumbi 10 bamaze kugira ingaruka zitandukanye. Hari abakomeretse, hari abapfuye, hari inyubako zasenyutse, ariko ababarirwa muri 10,000 bavuga ko bagizweho ingaruka mu buryo bukomeye cyane muri rusange. Rero ingabo za Israel biravuga ko n'ubu ngubu zagabye ibitero bikomeye cyane zikoresheje ibisasu byaka umuriro. Urumva ku gace kitwa Ari Hanaya no mu nkengero zako zo muri ako gace cyangwa se muri ako karere, hamwe no mu karere kitwa Taile district mu majyepfo ya Lebanon, nk'uko byatangajwe ni na Al Jazeera.
ndetse na CNN yabitangaje. Ikigo cy'amakuru cya Lebanon nacyo cyatangaje, cyitwa National News Agency, nacyo cyatangaje ko inkombe z'agace ka Katran nako kari mu majyepfo ya Lebanon kagabweho ibitero bikomeye cyane by'indege za drones zihambaye cyane za kumuriro za Israel. Rero kugeza ubu ngubu bavuze ko birinze gutangaza ibyangijwe cyangwa se abaguye muri ibyo bitero byombi, kuko kugeza n'ubu ngubu ibintu bikomeye cyane, umuriro ukomeje kugenda waka. Mu kanya gato natwe turababwira icyo twita amatokeo cyangwa se byavuye muri iyo ntambara n'iyo mirwano, hamwe n'andi makuru aza kuba agezweho. Reka rero aya makuru nyasoreze hano, mbashimire cyane mwebwe mukunda uyu muyoboro, mukore subscribe, mukande like, mukande share, ubona amakuru yacu akomeza kugenda bageraho neza cyane mu buryo bworoshye kandi bwihuse.